Kwaba Shronko Ediba too much GH so most of all na ma o so amajibe dana te say sempa ekoso my mu elemete eba beso mo na se na tie no ensem de yetibo yaso motibi krapa na confuse hu se ubodio se wo sa wechi o se te hu de wo ye wo se ensem de eni susu ankasa mene wo ka say edi bi ababonti edi yes Slééping sahodro big girls e wo kromo wo mo sisi da akese radicals akese de flaunting wo my Ghana mu ni Nigeria mu all together wo mo din bi aba beto abonti a chese ebisafo na sen trend e ko se ma wo mutu kwa ko Dubai chese wo mo ba wo mo eko ho a etubedi om ko du wo ye bi mu de ese akakeke o mi de yate ne ye ka wasem yese bi mo ko ha na chese sikeni bi odefo bi abomodia we di aduane bone na se wabekoto omanim na se wafe le to 77 24 omanim na se we jane nan e de gu omanim wi a yetwa ka ko baby ebi so de wo mo emwa no krama titu na se wa ma na duro na no wa ye de na osi oba besia so na se wo bu ne pa krama yo obu ne pa no kondo ewie no ye do be ye ewie a na se we ja oba no no so ade ne sika no de ba na say Nigeria ni de bi beto dwa ni video no na se busafa nya nika yetbi nkyere wa ha say na se wonsem ene de eye enkobode we nia e ba ye na se no emu no Nigeria ni abayo bi so betu mu sampa wa ye bi po da mata se etwa no 1 million naira ni se ho ne wo ebusuafo me ne wo ka se ye kromu ha se Ghana ha to be precise aba amedin kura bata hu na wo hwe abata fo e ka hu bi enkofo ere mu omudin abepie mu bi a wo mu de enke ebu o mu so maware ete wo mu kunu hu eye wo mu djuma ebo wo mu bra se abrabo wo mu ebo enie Dubai akwento de bia kakra ko business business nya ne eye nkraman a wo mu ne wo mu eda e wo Dubai wo ne bisofo video say evidence of a nsema me be case si ano aba but time bisofo enye nika se obi krade de ni pepo so nti etimi fa kire mu na edin bobo ne de de ara ebe pie mu a ye bobo de a kire mu nti ba me twa me ho na memfa eye mabedani ende di emfa enkire mu na won kan bi ana o twa Ebusuafo na masamu makwaba biem ene nyame adom Prophet Bernard Asem so for penia wada Holy Ghost and Fire Prayer Ministries ano abeka yensa no ewa ha wono ene ni bera ensem yi eho bua me ne ka me ho ne ma na kwaba na wo so wedi edi echi a wo hwe program yi na wo do adwenche asem bisa fa your live chat no mu e de asomye Prophet makwabo mi jiso baba bibi aboko de nyame adom ye ho odin pa ale wada ni ntia na ase de woni abafom pai bodo do no so ka na safoma sorry ye mu de na eko nyame adom ye nyina ye ho odin pa na bia da koko ye ho odin pa ite badi ase na nsen komo ya babo ntina nka yesi ye no ndi sanko because nsen bi se de nsen mo fam lai so for de woni Slééping traka be de dam ntem na so di akodru no eni ayi nyan ekra wie because hu ne kampo what it is nsen bi a yakoso na nse fa wo mo eko Dubai eko di se aduma no nana ma menchi amotifo echirichiri ni benje me ya me preach about Slééping yeah ma sebre omo etafreta from ayase so ati ase womo na wonu mo Slééping unse ye wo mani bi ho nso a sebe omo ankasa timi miemia omo so ati ase me de me preach about sanema na pa anti we are easy to go ene wa yere mo Slééping ni che enya ho nko awo wo bi a wo se wa baso wo ba be se wa baso bag bi a wo kure bi atale bi a be baso bi a wo hye bi na se social media no be say de bi a wo se sa no foforo de be gina ho no try for ni akese kasa akese wo mu na from Slééping no okay wo sa ne big boys ene na mo fan kwalanke to a mate ni we that be on no mo na ntenere to mo ena say di no eda wo mo eso ye wo kan de em say LGBTQI fo mu na wo ka ko ana okay
na womo na nansentem no yes stories e beba up say akwantu omuta tutu ichichu Dubai wa womo ekọ no dwumedi omukodi wo ne say sikafo wo ho no womo no omo nawo munhia wonemu se na nipa free tete odoma kwa bo na ade o kire ye say wo ba bema na kwan dan ho ntine say nnienu aka bo nya ne sa no omkwe no na emom aboa kraman bema wo mu na say omo ma na duru ahye ne den no osi oba be si aso bu nipa ne ho sane ne wia na ne boss etua ne kase wa be satisfy me kraman teje no so de aba no do totonyema ene ne adwumedi a wo mu edi na ensem bi se no hwa de ne kofa ba dieti kra na te sample dieti na sa brain ye tete ensem bi se ko se ne normal nana enye normal but me de minim se so be remember me count too much say ye ba be enter to an era of prostitution wa na ka kire me say we de omo bo dwa mind that if you remember afiansa na de na duru so nti adenti na ye complain spiritually ya de na ba enche was physical and manifested oba dwamanfo aso rafia ye wo eledi bia oye dimo a ote jataso awabo adija sir yeah and that demo ewulia for 10 years enche dwamanmo we kra ye nketoa yeah emum panimfo ye ba be chi wo physical eno kra ma we mu kra ya de tips of the iceberg sir yeah enche dwamanmo ne de from 2022 ekopem 2032 and 2034 ye wo Ghana ye bechi ebe rise to the highest degree ye be bo adwaman no amadwaman esu Ghana and beyond edwaman bo de si ate won sem ate wo de rodwaman bo but we de enche edwaman bo aboa o nipa nya aboa unse nana mentwa no unse dimo na oruri no oyo ba adwamanfo na aboa nso no san ate no so sir eji eye replica ekire o man Ghana and one more hwite wiase afọ na nyina se sa lady e friend lady mo Ghana dimo yi o really and only the princess in the sea and omu wuli omu conjoy o made enche wo se manifest physically e ma odu wani wa hunu bi se we kwa ye ne nketo na we kwa mposa we esha ene se we kwa empema gro na de omu so a wo mu makwan na obi timi fen no to kire wenu na woda ho wo ba be sie wo na ba ni sabio penfo manim en pese obey imagine po na obi jane na de gu wonum na no so eno se no de nye dwamanbo ana eno so e ka ho bi na ka ho adwamanmo na nye sika no mo penchi no mo bo adwaman ese de ade na akofisi ayira he ya unse di obo adwaman e sika no ope di onu ye ni egu na numu a wo de je imagine bro ni bini na what you say? How can I imagine? Imagine Arab ni bini. So what you say? Me tie. Omo ko didi sa ro ne ba. Encho no sia black unrespected black. Na won say na de ni nyina nche no. Unrespected black no ntu sa ankwase afo wei. Na yenye ma yenye bu ya ho aye respect ya ho. Which me fa car e fa plane. E ko Dubai, sa o ko India, o ko e ko ma sangofo ko ni gu obanu na ma budo. Ede ne be mai ekowura wa yas na oba na beto dan wo isle gu asa bi nyansa kora bi ni utirim wa no mo tete tise nsori dem twetwa tight ne corrections akesie no e na sofo no so nka no kora ne nkyerɛw so ti ase na wo odie ma yemmu ye nkomponko yachi from 1980 si be pemene won se kraman eni ni pa akodada. The love of money is the root of all evil nana. Eji se akobani se oba wachim na wono bosome nkromba echi bi koda na broni fitai so mo friend broni pecho I don't know eko jan na di go oba we numu a na anu oba me respect enu nchi emabunu na omumu ade biu sa na what you say wo mo kasa nkwase kasa rough onu onfa so ye pani wo ya akola na what you say onu kabula akola sami no ogbo on wo be chibe ni nsa we wuru oba ya sema ni nyina akọ na wo be gina ni mo no be ka ense papa onu wa soro de da encho onu ba oba nyina no oba no all in all out yeah na onu wo chibi ba kwa ni sofo be twem na we no nchibi nye o sofo no gina wata so no o kamu no
waba be floor sofo no na na tia se osofo no kwampo mutima ne blow job man 69 won doggy star ne catchog ni mu o se na de ni nyante I say ndo we de akono wo me de ede ni nyina ya akono ene ni je wo na say na ni je benya woni pa ho no ene abo ayepe na we bro ni no ne ko sa tafri no tunu aka ho ni nyina ya akono na bia so tia se mi tie gamenke kakapio pio ejo sa bro ni no sa de yi bai onko ne dai na no tia se onko ya ne dai enti kire ye se ba bia ya duru wi ase no e wo se ye maame mo chichi maburu na na so mo nkwala mo ba yi so ti bi koda na ikrama ne koda adrifo de nyina eba sa ya enti me tuasi ya na entete pa ana ni wonti na ma wo mo yesa na na obi a ya chichi na fifi o ezebeti sa suban ani ni yewe na Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 Bible kai aja se o se ejanom anase enanom montiche mo nkola wonyamsum na so onyini a ni wura mfida ene na lejise nkola no onu maame na nkasa okọ ne mpranche nko tibi suma ne ba se ko fra bi me kanchima fa ne brem ejenti adu ba no fam enu anu ba ezebeti ana ukinkai Ephesians chapter 2 verse 2 a o se ene nana tumia ayi adwuma wo maburu ni mu no etan obetimi shed dross keke bikini no wa se brezia ebi ya laptop no de che ya hwene dia to na se no gina kwam obe ya on train ne hoda so ti ase obi shi na ma se bi pioto ekro on se bi enji sa ba ya wakoda wa makraman eni na da bro ni fita ni egu ne no de no ba ba ya ma edi ampa na odi frisa bro chi o de ba edi enji de bompa ya ga no nyame nchi empa ebo bi mu sa yes odi se suba we mu ni aka hu bi na ya Slēēping ze nya aso dem no mugu emega manfo mo tafro ma miemi omu wo mu ina egu aso de ejo man ka so ma hijack wiem dia match aso de na nkasa se nyame no na mpa bo be fam akwa wo ti wa no fam wu ale wa sembo ne po enya sem ko we gwa so na wa sem chichiri okro yi esha we sha ye hu esha na yenya ne ntese sa nkofo e omo sha ase a omo ko hu so omo nya hu sika no omo asha station suma se recruiting maywa ene o kojame bedu betu kwan bedu ba ko kire na ono so de ne ko ono so be ko aba na wenya titima wo mu no ono so abefa ne nyanti koso a mayo de se mo hu se ho na ye adwuma ya say if men say business business with revelation monya for friend no fetch o huge man ya say ko baba ko kraba scout etimi pejama wo no we ba krapa Ghana hu ni pese nipa enu nchi na mayo ne mu mpanifo no na me pese me hu no say de ne te kira wo bi tu bi ndi be kasa say mehu adwuma bi di machi na ko hwe na ko say kraman no be da na obi timi nya kudo say meye na waji musika unse nana ye mpanimfo no wo ma amoa yen wati asiye ye mpanimfo mu di o ye ni mo manga wo ma amoa yen se Bible se o ma mpani a owo nyanse di o ma ye ni mu a wati as o ma ne konkan na obi a woni nyanse di o ma ni mu a o ma ni si apene enti ye mpanimfo na wo ma ba no we kire o mo se mo ye mpanimfo o ma ni enti mu chacha nyoma edigu kwa mu a wo ye na nanom ye ma no wo mu mfa plen kobro ni man so enma ye nkoni mu manum o wi anu asa akosa abro ni akwa akobọ ne bosia na respect be no de be ma mu timamfo no na a generation upon generation to generation we grad ye sha na me de free kwa mu a eba no ena no me ka otuma to say o man ga na moma ye nse dade eche na de free wie mu a eba no de hen a wie mu a chisia and I just say in a baby fa. Sir, oh sir, we have come to an era. Yababe Gina e wiasibia. Akwa say penini ba onu ni fie. Onu no baby a position ababe occupy no. Oni ni fie fo nko an omo ye di omo ye. Enti sika opanyi na opa ma ono ne man ne yere. Wa okoto aba no mfa hu. So be ye de en so be de ono it doesn't give a fuck. Enti wa mobra papa. Ensu amu nyam so amanyam ye nsira wa koto abayi obi pani obi papa mo na kwa akonya adwuma ye na wo nsu a wodu kokru mo chipa man e de na wo ye de aboa ho oh e de du ba bia wo se empanimfo kasatia
wow no more restrictions in your maduma bi echibi di ko se bia wo yesi ase beba e na mpanimfo no dodo na wo ye bi omo aso e contract na ye ncho man mu na Slééping si betina TV ni radio so ka se mpanimfo ni bi ni wo moda ebi finger wo nyina the lives of oma wo mo ne nam TV ni radio keka nkwase asem ne agimisem eji sa ni power yi wo dia ya wo pese hu omo a steady sa ma no mo kasa te se nkwasiafo wo mo kasa wo mo nwene ho sa ya boss ya se bikini ni a e ma brezie nana ne dia ba begina TV ni radio e kwase asem nko a eji sa oba we a panye chimini na kosa extra man wo be so me very special o nye nan wa yo chena so what you say eji ba bia wo mo derive ye kono and sometimes I blame some of the media stations. I didn't tell I blame you. Any TV stations be. Would you just imagine about the Siawi? I know about you about Sansa ba Jantra ni bawi. Our more can woman no man a pine. So much now reputation a radio station. Ni TV station said, "Oh, Mamma says no." And I'm about could come chat a interview. Or Babesiao, Bamo, and why no about. Kum chacha money, quotation, mammy, papa, mammy, or said you, but me would you unpatch it, unpre. Now, radio station, oh, no, sir, the old program, Casabia, mamma, papa, mamma. Sergeant, kum chacha, quotation, sir, or you gay, and I'll get no substance and obey. Just imagine this. Imagine the impurity. Just imagine. I'm coming to Mamma, but can you mean some actual man? Actually, the a year way ahead. Just look at ya, just a me for nana. Met you well, met you TV lawyers. I was Medicum church and come and solid graja, shall present town. Now, or Bama, why don't you be see us a day? Or Yabri Yabrinsa, Chicha Gumia head, and the old quotation I am at the end. Oh, dear, no, dear, just look at this. Bible is a chuadi about mine. It is young penny for Munens war. Never mammy, papa, man for Munens war. The next generation, brown mabbre. It's your back count, mention me back count. So it's up for you, sir. Yadi and Nancy war. And I was at any answer. And J. Albano. And our body started making friends, and was out do Nancy for. And yes, Samo. Yama, men on some woman on the moon, some money we. So yes, here. Woman on the chest what to buy the pair shoe. The oil be an also when you come. What you say? Sabo Bano Con on the Craman, Rebecca Sama, me a Quiabano. What you say? A Santini bar a Quiaban on the Bani Craman Quacoda. You bet what gun a D. Let's say, when no crap put in, or bow, and none and didn't none say, as you may see, or now been say on the Craman Coda. A friend will be the bar. Ye did the more made the Bobby my able didn't say, as soon as see, where swap will be paid. Oh, Monam was for young just as soon as you could more yenia, we need that. And we must acquire celebrities in penny for a 2 for more dada brands a Cassian to be a dinner to my and anything. What can be or no cry advert, Marco into a cacra and it's a man for Aginatum. Yes, obey them we say, as soon as you wait. Or nekra my da now or far a month for Ejana Edineska. Unse nana one more some funny sense to be a tower. Sir, why are they never when Jessica to talk to Yamaka? One more funny sense. And now onim Krama who sent. Onim Krama who sent. Eh, now only that back out to me, Jones. Ah, I didn't know unse Bible said you only bano at the Adano. Or na ya one number. So what you say? And I only have one that I was sent out as a bit. Sabe when I'm now who will be or ye gay, and now you're lesbian so bad. Which moves away you gay and I saw you lesbian. Now what you say? And you know, one more some funny sense, medium in Jamaica. Sir? Almost funny sense to be a child, which moves away dear. Oh, and will be a or your presentable one who's sitting a meeting or child, which moves away dear. Oh, and you want a cost you out to the mouth, but we are in an era. Our man Shea or Ghana from Pen woman Shea. The Abeba man Ghana swung. And Penfoni Nadomaka woman Yaquacosi through the country campaign for, and almost Namasi. Shall say a tear man Ghana not gave for any lesbian for the Abasi and Yintum. Do you think that's an easy task? Never said that woman in Penfon sorry.
no mutu omo nansi wo na wa anye tumu anje fingering oba ne nsa wo oba ya sia ntumu a ene metu kwanko ba bia kwakoye ma menchiraw nowadays omo take domination in Ghana secret ni nyano ena the queen and only illusion friend Lady Morgana, the queen of prostitutes from the heavens any apum any wiem Lady Morgana oba otijata so no ba deja on sehwe ena ma chensi egu ni nsa no kuta kuruwa anya izona na afiance de gama money be doso me ka kira mo se e be to da bonten petem na oba ni oba eda obema ni obema o de mumodage and it will happen Ghana here yenya de ni ba yibu na kinasibi ana Ghana nko na sade ne nkomhye ne da wo ma sade na se ena wo ma restructure mo nioma ena things are in place enti sade ma nioma we nyina no wo ma ya sa wo ma obani anko oba ho ene wanka sa wo nua bi ba woni beda wa it will take you by surprise na I say ma men kan scriptures bi yo me too Ezekiel 23 verse 19 to 20 wa otie me he Ezekiel 23 verse 19 to say na o ma na gama mo no dos ara e de ka ni ma ba abremu na obo adwaman e wo Misrim asase so no na ne bere wo mpenamfo a wo mbere ma te se afunumu de na wona ho ba te se aponko de no na wo nkondo wo mabra abem aniwude e bere wo mpoku antumiamia wo nanufu yeji sa ono ne mpena be ma te se ponko de a broni ni gu nanum ana be ne den o se na de ni anjem enda wo broni ni be da nyina no enka ni coach na aka ni shirt onu bula matali bi o te ho no what you say ene ni papa sa nkwase anu ma no obema e benchidi a you are easy to go and now so for nyina num gaw for droibi na minim dia meka wo omonum obole paden now so for Slēēping ne janko for ne the lives of yenu mo mo de to social media so what you say anya sem totoa wo mo be ma te se ponko be ma ponko ran be ma se na tie enti so ba ti bi koda na ponko ti mi ne da bronu ni gu nanum ana be ne den enye bronu ne woni ego be ye before na bi no makọ ne ye ni gu omenum ansa ya ne pe ya ne ya ji ani makọ ji ya ni ngwase na wi a o chance fa ho e ko sa bronu pete ho e ko bo ne se o mo obosia emra atamosi ase wo mo ko so mo ko bo bosia nkofo di gefu e ka kire mo se wo mo ma di gentum enye sa bosia ye maye o ma kaya ye papa atamos ba be ka kire so no onyi ntum ene onyi ntum otena so je ase minim se papa akufo do mo di atage ne di I don't know so mo di awo no so di we don't know won se na di nyanchem Ghana ye Christian country ye nanam ne be suma bosom enyu meja to se ye nchi ma no ya hunu Kristo dia ye ni Kristo achi na won se na di nyanchem enti wo a wo ya badwe ba wo Kristo dia ma wo ne ye wo ma wasefo nyina bra bon sem kwata papa na mudi na chire no odi for still na bibi echi madwin dia na be ma wo bi be ka se me obi otimi for ba tim ka se da bi me de me fa wo mu metna ono ma hwe ama ma abo afa sa wo oni abrofo no arabofo no motimi yes ade no dia na wo mu nti omtiri ka se me de me fa wo but mama abo afa na onim se na me ntwa wo ka onim se abrofo they don't respect blacks ade ewo mu nyina na wo hwe bi o ni twemu na so mo aso na safa bi da bi o na anya blacks na ko no mom ati po no movie na se won de on na eye on na jire mu ye ba we do se meti ho me hwe wo mama abo afa no o twa o wi a we twa uska yeah un say it will reach a time when you never be dadija yeah because nothing in hiding I be e bibia yakra usum de wo ye nyina no ebeba e han mu na de wo ye ya wo de sie nyina no e be yi a kire e ja de ntina wo nye mbokoboko emre ho empe bibia obedi na kaniba a ya tete wa kama mu se sabi wo Ghana na kraman kwa no beda se de tie allowed that and akrama ba so beta fro wanu a unse mpanifo abebuo bi asa abo ando ti asese o ya abo nti o mmen nipa so nipa bedi nhemu na abo ni nipa akoda nipa no nipa bi aja ase kraman tafro wanu a mpanifo abebuo bi sa so aja ase aha wo de kraman di agro no tafro wanu enti we do na nkwa nkodi agro na kraman no ba beda da mesua o kraman ko a wo che more than do
oh won say bedu akọ na say bedu asa na no tia de na nya say aha abeba akọ na say abeni nyina na say number akọ na say nam nyina oh blast no we Ghanaians leave them, they are dogs. If my dog has sleep with them on case individual my dog has sleep with them. It is our business mugu ni business tycoon so one about they I don't know number say sit in the bar. Oh some more speaker to be cast a sit because one case ya sit you go did that. It is the aba nyina ya nkwase ade so what you say it ya ebeba munye chirumu manya ntuma abosia boye momu biyo what you say manje maya se tafre ntuma a muba sa American henwa mubebo bosia ya mamu biyo ampa if you can't beat them just join them what you say ebe to da won gay lesbian omo be jatum yo odifo we no enya on my moon ni asem say na wo be dia wo dia kofa me tell say maybe wo dey ba ye benefo no so but they must see to this say omo be do omo nan be sifo enipa ba ko e na koka ne be kan nimpa no mu nyina Ghanaian ba ko e na koye ne be san Ghana fo nyina enti mpanimfo pa cha say dia koso mu hu what is going on in social media and they may in hiding in secrecy now be dey hu no nipa ne ba was we a business woman mo kon access mu a there is no business associate bia wo mo ye business adenchi na mo chi saka wa boys na mo bu some question na den na mo chi Slέéping so you don't ask question about them but na no say na den channel hypocrisy as a highest order mo saka fraud boys in ya no chi wom show me your particular mami adwuma ba na ye na ko chi Slééping fia o chi a car se kwa mini mbidi Range Rover so what you say BMW Nissan Tacoma money sa Rolls Royce ne nan fia ne nsafia ne chifia bi no tim adwuma ba no ye then you have the access some be tracing and ba bi onye ne sika free what you say no bi kwaya for kwaya papa business and ma kwa kwacha no edu time a e wo some hwehwe nwuma mu so what you say you dem pen for your sram baby a aircon ani enyan etan enya edim boni wo emfata kaniba so what you say edim boni wo emfata kaniba so bibi koso a awasam pen for mo sori man chiri ma no wo mo ya free Ghana country campaign na ma sori mani abere na what you dey na say free the country campaign mani abere Chinu Jonas edim pen for na tem ebe na Chinu na se san kwase no ma we ya on di Ghana mpanimfo atem ya papa mo ye nana no yesra mo ya mpanimfo mo ka se mpu na epu mo ka bie wo mo sore emfa maman no ya na la ya sasini e ya bo denden ma ye mo ja na no hwegu di to ma ye enu ni na nyame hwa ye nyame o hwa ye yo odifo na ye share celebrities bi a wo mo edin abepiepie mo bi eye te se awarefo bi wo ma as wo mo ma no ye ya we se wo mo ewo we to ka se we ma mi ni no nti dini babo nti se be ni consider nti nti bi bo ni asa but ye share se wo ba wo te awade ase no ti ka se me so if me kunu akwantuo ene agbo akoda discover na so da better ma ware ase na manu me kunu ato aso awade mu are you okay? Maybe the make us a saban or mubeman. My mention of money. We are fast to be home. What do you hear? O suspects enough from Mayor Gusama. Oh, may say we hear o suspects or Elizabeth Union is free from Mayor Gusama. May confirm the Bible, but confirm your man, where Jan. But we say on the crime and Nana simple. Sir, the Bible, I'm here with some simple. Ebi a oyire di akua fia so for me person ya busa na we say akua fia scanner wanya ne free ya ebeba sisi a anya za o ebu a ba bi ye mpa be ye ne physical ebi o mo ti bi ba so for me ma mi we say obaifu o say di so for gugwa bi ya otonton ne ma no enye sa ye so obaifu ke obaifu dia me Bible ni o ti bi so me Bible no gina 5 minutes ya you have passed the test. Some na right.
ebi mu kwanti bi nsom e wa no must start come no nsam so ti ase wo ya be ma so bible ni ehwe say the so for kwasiampa ni bi ka se bible ye story book no na wo de wa wie ye de o man Ghana ye nyina be wuti na sibi tra na di nkwasiasem wo odi for say ye hwe enso so ben na wo sanya me bi say echi se wa ye wie na wonye sika no wo de wade ho wo jiwani de na beto echi e wo sa Subaria mo eda di ana aba wo mo de fa wonye sika e mo man ne bere ta we no ye were 10 regions in Ghana se sia o se si ba bia de wa mu na ma ba bia de na nipa ba ko fo no ne krama akoda pe ni sika no ni ba ye enya ntua so wo man ye wo di mo a woni ma sofo mo ne kraman da ha woni ma sofo mo Ghana memo mo ne kraman da kwa yi ya ka de sentema ko kasoa so ti ase woni ma sofo mo ne kraman da o man Ghana e ti san kofo ko ne bom pai ma ye leyi hansa e de no mi impact ja ma e no mo wo regions nim sa wa mo so mo sika they have take dominions and power na o sa kwa we be gida na akufo do koya yi ko bom pai ma man Ghana no ko fresa nkofo bi afra me chichi una be na me nsunu mu nyina wo so me omo ne nkra wa mo coronavirus ba on o se akufo do say anya a country 3 days and no ko frɛ Pentecostalism for no ko frɛ charismatic status me kai say onyame nche yam pai boda na afa kwa na yare be sutu akoso me ka kire me yere ne me mana me asofo be from mo na me say mo dia mo he within 3 days yare anam 1000 na sutu akọ 15,000 me say dan katoa sa mo fi se nyankopon ye kwasea na yesi na atwetwe once na din nyanchem me say wo ma take position in Ghana asofo ni bi ye gay ni lesbian e bi ni nkrama na eda na onu sofo ni krama beda na wo Slέéping ba so dem a e de no be yo wa ti bi ni be ma se krama ya ase abegina enu se preach bia they don't want to listen because spirit dey ewu am no spirit of mama so what you say minti ase spirit of mama o ba dan what you say nana wanu ati aso de mo nyina ni kamu kwadi onya obedi wa so de e jo na nya ni mama say soft office ba na biem e bi ya doggy style oba be sia na fa no chirum sabe e wa so de amu soft wi a no ma osika so tia na akọ na soft for chirum a utu kwa nkwa abrochira krama na anti bi ne na yeah and mo ntakra where America they know themselves yes a shase fi he ya kakra bi omo ye won chenchen na I graduate here kraman yes of course they know themselves enti virgin timi ni kraman na one virgin obi a on ka bi o e den kokoto na krama de ne be ma be sen sabe ni maja padim e dia na ye no what na no tia de na se e di so man mu asofo ti bi ye se ya onu Slééping ni dey condemn to grabu what you say one more fra sorry me ka ko si one more fra sorry because am go fu na be tua tight akese wa so there e be masika akese e to renyu ba ma osofo so nya na oso ko odi nya na odi ko na God will punish us all sa osofo mo he nya me be tua mu nyina mo ka mako o he banim wa your boss obe tua oka said you numate me ka so hemanim tira wa na di abo atwum na fa maato na nyame obo so ho ye o pam ohunfu a ba akoto ne be ma sai bo so benche yi odi for nenti be se bisa se wo bisa bisa mi amawura obi sa ba se oske me ni enkraman ada me dia pesika me nya me hwe na nso me branso so sana wo ka no brebebre we chire na wa ba no ti deliver na we nim se betimi akosa keke nkosa keke na betimi deliver ni pebisa ya loke hu amanu ya ti unu kama be da nkwa de nya sa open akodi se masakra se sama adwen na won peso be wu a ye den de unsa koto nsamanfo apoto yuam me bu be won peso be dia e ye den na do unsa koto nsamanfo apoto yuam what you say akola so pa dam ya de kokwa hwa ye ti dam na ma e de chire no so what you say me tie pam a chichi gen so pani moja dodo adi nso be frem man sa open moja dodo
mo jansu sika open do nchi na akoye eju anya akofa ba de di na fa kwa wiye Bible so ba gamanfo bia ne kra asama no ye dan yuda and as I repent ya on the test of time sao tumi na no ye adwuma wo mu no be san ba be testimony is it sure say maami akua wa sachira yen sama ne gama mo ne nka ne ho kakra ne hade obeye utimi pass that test of time you are easy to go secret ni na no sa and as am go for yen tampo yen san to mapampam yeah enti da afebo ontimi nsesem fi wo ne kraman na yen tampo yen san kwa wo de ya mo ba so ya hwedre so mo ye oba ti bi pa ne sere wa na so fo je ono hwi adwen wagu ne so enti sa so fo no ye papa oba no apa ne sere ho a ne sere mu ko stretch ma sinya ne nufu nyina se tatale ni abobogbo se de yo you don't know nana ati ase odifo enti sa oba we begina altar ni mu a se so fo amam na e de no be no mi me ho bebre ya nana wa mo sho ba ne to hwe ne nufu hwe na ebisi bia o se na body na ya mremre no ko na wo so na wa ba mi Jesus e de nko nana o de chicken e de nko nana Jesus be ne ko ba mo ba dwamanfo wa so dem etie mu Jesus e de na wo tie mu age enye ya tiketa enti amane kwanya fo mo kwan no enti bra no man ne bebre we kwa de so me so ba dwamanfo ulisa for 10 years oba dwamanfo ulisa for 10 years 2022 kopim 2034 e be se susuru tinja afina man dodo na ba be kan bi monsieur Shanana ye ba ba chi bi so mu nam street spa mo da street o dia me si bodage bi kuta Bible odi for de o kan ya me ntwa no for mo hu na se ye be hu ni sa be hu se ti ye nya ne hwe han sa ye hwe sa na nkwa o ba de dai ade mu bo mpa enyo mu da adeja na hwe dia ni twinu mu ni dross nya bikini ni na fuma so wi nyina na ade ni yaji ye nana ade ampa ni yaji enyi no dia just share ya he pe nyoma ni apia nyoma ni ade nyoma chichire nyoma boys isu mo mu ti bi nya hwe ti pa no kra nko adudo mpa ebo no obo anu akosho kakra so ti ase no mo de okay kra de me ti bi hu sa me ti bi nti wasem yeah enyi obia wo dresses can't bia no Slέéping wo mu de awuram bia na wo ne nkraman da na nana me yedi fo mu de awuram obi akọ ba kwa na premier da na pampam Slééping no ma de ti so tu sho ba na oba nyino bu ni musa enye mema na ne moto pressure mamba because obema show ba crampa ewe obeye no ne moji esika dodo na de bia mpese oba u feel tisu besi una ase e kan kwa nti enya o mehaw e ma o meka na asem so no aka fe politika no de afa enye nti na akoba ne sa na enye nti oba de be ma do wa obebo o muka so ati ase ene mema ba hin na dido edi skaka odon oh nana still now the love is there what you say Bible say oba na komadi awrade echi ene ye bon ho ka sa yeah amofa ye huwudi ye but beauty lies in the eyes of the beholder it is all koto oba na ochi mini kraman koda sa ade ye amofra no wo mo de ba tiri ma mema be mo de ba tiri ma je dido e your friend say dido sa dido yi o de ba tiri ko se bi de minim ma me kan bi sa dido yi o de ba tiri se na je kele o de wona na se no mia de na de krra just imagine but take impact de da e jo ko na kraman se bi mu be amaso e bi mu be amawa you should study here ena ya kono enya mo na mo ka se doggy star e ti doggy star na doggy ni gina wa onye ne dai ya no pu ni tuma no ana ni odi awom no opa ni be bia fa if in kraman e wo ho de da e ma mo na mo de ba se doggy star ena ati se o man en jo ma start di doggy ni da e de ham you so for de na opa chere se wo bi o ye bibia no ne kraman da pe asofo ye doggy star we ye doggy star ade no ma ji atum ana sisi aba reality so mo ba pu o mo to man kama no mada na o ma jiska na me bu anana ebusa for ko Pentecost wom Methodist wom Anglican wom just all the Pentecost me hu ma ji doggy star ya tum de da
So what you say? Yeah. I be star of the century. E wo ho. Doggy media me pe doggy star, me bo doggy star na manage. O so for ti bi kase. Na na me hwe mu nyina, me ka so hwe manim. E we say for celebrities, this Slééping put asemba. Mo de asema ba me doggy star cry, asesa ne say obi odi doggy bia no. E so woni krama da penti. Asa de doggy. Na doggy na mo de star bata ho. Hey. Mo ya deda. Enche ma no mo yi o manim kokoya. You are no say. Obi akono de o. Obi akono de. E ba na de no me bro man Ghana. We de toilet de kwa de adwe de enso na mkwamu ba ma didit. Adwe de mo monkey pa no ni peda e na mkwamu ba. We odi fast wonte masibio. Enye se woni ne koda se ne kon do na wo pese. Enye because of money. Ana me bo. So wetin me chia ka se obi ni adwe nda. Na me Bible ni bodate ene. E ba be da social media ba be sia ni adwe beda. Rare ni picture beba ni video beba adwe. Adu kode. As anti for mo friend say, adwe mo friend say. Adwe na. Sa ka tia o say de ne. Nim krom adwe ni friend. What you say? E beba so life. Because lady Mogana or about German for Tiaboa so. It's a money bia. Once I bring some type of dogino. In conjunction of some say, Uma be on your radar. If you would die, yet say any panina, be mushubutu. Ayako share animation say, long friend say, animal kingdom. Ayako should be. Okay. Mobo na a ferry. Who say? A Christo Fats Nas Emma, you may be a former senate. Now, what I didn't say, and you may be a subtle Christo Fua, Yadan Shenengua Bonting. I saw in your Bonicake and I won your Bonicake. Now, some what to be in the members of one, sorry. No mass alcohol could rebi aba, alcohol nothing, ama. Now, you say I'm in a niabo. Into no one, my quite said, Visa, Yama home quine. Yea, bomb pie, fire, Oja, fire, Ojan, Ancasa, ye be jadda. En Georgia be na saba. Ase mo adi fo na asofo mo aso mo mebi no man wo mo call this age me dey mo mo obuo bi oba sori kampa one Francis setena se enti so asori ba bi kra no kra sua ne nyame so mo ten na kwa so se na oba yi ye ya ne fan di fo kra ne kasa ofa wi mo ne na so ma mi ben na me se ma ben no ye na nja bi enti mo so mo nka ho bi wo dey just imagine say sa nkofo hu nyenyen aba sori na odifu ama anazo sofu ama na kotina front seat ono ba asori kwa address kro nsebi so what you see I do inspection many mami abo bebre so sir am ya work bebre out we hunu se won ne ade na bo so nsewe wo ba de dey so what you see miti enti so kujiji ni kotina wo de ya na ma sofu bebre na abo adwaman nu uwie pe bo se engine room what you see ebu aso dem amu nyina mapono ne kafre kacho na ne omuko mbe so for na mu na on se ade nyina nti ewo ho na omu gususu a omo ye aja se yo Martin when you see a true prophet of God you know when you see a true apostle of God you know aja se say de musa ngofo ti musa we de o ti bi mu ba ma bi a o ba ti musa we de o ba na enanu ba ku be betwa ma bi a me preach musa say ma me na akwai o se me ye bra me so boda papa e de me ka mic wa boda papa o be ma na na nti so ba no o e fa be me so kwasia na no say that didn't nyanche so now you on sunrise sa no mo ya no me de me say me na no say that didn't nyanche no e ti sa ko be tina wa nyansa be mpa no de ba be church members tirim yo ono ba asese pianse ne wo say and dress bo so mu nyina fa bi wani be ba mu odi wo mu nyina ato so what you say enti adu tamwa e wo se oman panfu ade na nsi wo we kwa a kire so mo nsemra na so bo ne ko se nkom dia no modi mi ka kwa ko semra we mu do mo ko ne ani ogu o mo num ne mo nsamra mfa ho mo nsamra na mo mfa mra kete anyiri won and it's a freedom of movement on what freedom of movement say na ya hwe na bro ni nkoni wo na ya mra kese ye ya na ye mi say ye we na wo se Christian kan to mo kaseti a wo mo so edi no mo he because wo me ba for dia kese wa sori dem wo eto kasa kese mo na ko ba no beto vie ti ma wo so fu abeti ma kasa my daughter no ye ni gu nanum asiafo sa keke we
And I want to say, yes. My daughter and my Baba told Rose was a mawa. If it were to go on my daughter and go on that because you are quite human or quiet, you are told Rose was a man. Over then, we're preaching young. Who preach coach, be put in each other on what diverts you because what you say, VH ban one pa, cabin up. Oh, then I didn't answer. Mamma be so F was so ma'am, go for 2 money. Oh, I saw for baby. What do you share? I saw in Kakraka, Nipa Boom. Oh, no, my preacher said, you preach out you because of the cabbage. By the grace, by the audience now, not just by the grace. That Babu Sierra do Damascus, Square, Mona Boom says. It's a blue maybe. My young ones are yourself. My young ones are Cassetia. And what you know, you must polish it a little bit policy day. Bible is a walk as young and some function. It's way IGP Papa saw here, some rich and my wife. Yeah, respect, and none more about a pass. Let me get a baby roll, Missy. Yes, that's the man. Yeah, respect to the mass. It is a on manage my papa. We are police IGP Penny, some rich and my. Say, you can't do one because you can't say some rich, some rich, I will smile. Now, on some Nasa Maromu, you tune, and you are my ass and almost draw some pants and punch up on Tiatua. You have more 24 stroke glasses. Now, should have one of them come to San man. What you say? I'm not for the say, man, and say, one kind of crab boom, Marcus, and I'm man in Yaku, say, Omotimili 2 sa kwentu we eko di se dwuma we ba onni ntu musa nana oba ya antetewa ya antetew Bible akadeda enti obi su obi asetire ono otimu ntimi sa kira wo ye boda ma ye bo frifie o ono ofri ni ma me fie ba wasoro deda ati ase mitie o ono mama ne dada wa ye fri ni nkola bre mu ansa na oba benyini enti se di pa be wura aso de be di na be ka kire obeti to experience dada sa ye di ewura ni fri ni nkola bre mu na oba bedu da limit etu bo no so ayemo opem na mpem de obeja na nso de ti ba ko bodan opem wi a nwasa baba to you enipa chese the youth be bri akowe what ena mwemu nti ena ne just osoro ye no ye ka chen wantie ono ne maame ne baba di ko so ko hia biology kwa ye first year ne be mada so what you say yes oza ko say biology afiso na ye ni one school kwa bi be di akufu ado atem ono mo ti school mu no ye ne dan teachers the boys omuni ono no na ko so ye tima rent dan ma no e joba na krama be ko toilet good ani mu aya news anya news was say no deda ati ase aya ntetia enya free awofo no nchen ati ase enti Ezekiel 16 verse 40 nana mama kenkan kan mama kenkan we die me dem say mama bi tie no ka kire ne ba tio Ezekiel chapter 16 verse 43 to 44 o say na esa ne say one kan ma ba abremu nano na wodi yenum ha me nti me nso hwe me di wa bra bobua wa tifi the radi Nyankopon asem ni na mamu wa chiwade ni nyina so musuo 44 also hwe obiara obebu ne be no obebu ne ho be se de enate ne sa na ne batie okoto nwa no ma ati ase de o ma me de kire ofri wa ne fie no eno a na o de bobra wo wiase ma wiase nyina o ye nuanum Slέéping so na TV so hwe mo isa budon so no so de ne ba ma sa kire wi a ti no akwa kwa me peka adam me peka wa sa kire na le wa sa kire ntumi nakan o ntumi nakan social media ne be peka wa sa kire ma ye hu sa kire ye o se la de nyantem abrabon wo gbo atwam ye nim so ye Slééping wa make it big time eti atom mra wo se wo ma woni da wo fa Yesu ma ye hu nyamsu wo mu ba me gira me ka se me peka me pese na da mi so be so come back to where you are coming from what you say ye twa mame akuapim polo say ena me ba na me run video bi I will show this step and why then I will show this step it aduma bia e wo se wan kasa wunye opapa bi enya suban papa bi enya ne ye papa bi edi ma wan kasa ho so what you say you di for Matthias na mame ni mpo na ye se na ne ba mame ni mpo no ye se yo na ne ba Bible nso okoto nwa no ma se de mame chensa ne ba tie enti wa mu nyina ba wu agu Ghana ha o e ma omo ma akwari amanfo ma eye blood lineage ati ase fa ne se akuapim polo ba aba be ware wo ba na ni moja aba be gu bam
na ba nso ba be wo ne ba e mo bi ti se Moisha budon ne ba be ware wo ba enti e transgender blood lineage e kosa asema wo ke de na ase u bu omo for some kwan bi so mi mu omo for ya mame se wa sakira ma ye hu nya misu se wa sakira ne ja ho wuro no nufu no to enu blazer ni bikini a se social media ma ye hu nya mi oti hu e na no efia so asnega wa sha draw so nko ani blazer wo akofa Israel prayer talent no dia chekere ne kon me fia me ko bom pa no wuso me hwe ni video yi bi me to me se maami what a shit what you see ko ni pastor enya ye bodi ya na ye omudo me I don't know se aduro bi no makwa akwaji o se bibi ne ya hu agwo mani shuo se de no ade na ope owiase and they say the lifestyle we choose to obey live o lifestyle di mu sho be bro man Ghana na o man Ghana mpanimfo te won ye hom na mpanimfo o ye papa no mpanimfo te ho ni ahwe sa mai so mo ntane see the image of Ghana ye Kenya me accept it don't accept it yo before enche enkomo no ye disia ne sa me fast me twa to mbisa na ye nto aso mfio nti no de waka ni echi no wo hwe nim se mpanimfo be ye hye se obi tu kwan akodubai be hwe se ye no okoye wo ho ana nti de se aruba tu kwan kra ko bebi ade ebisem ko si se wo ko jiweni na be bi akode se mpanimfo na mpanimfo authority si egusa ese o tv bisa me se me ko me tu kwan se etimi si wa na I was say wo mo ye bibi e monitor enipa no sa because unti bi fi o man Ghana mu kogu o man Ghana ni mu ase e o man foforo so it is never done anywhere obi me from America abani obi aba be di obi twi wo man Ghana ene so mo yo o mo ye un say de dia ne se wa ka cho so wo tu kwan wo fi there be o nana blast in your respect ye unti the maximum enti ankonko gu ye ni mu ase mfa ma sa abro ni pete yi mu ye nwan mo am so ja ate so mo de mo wa ti ase recruitment nduma mo de ma ye nwan mo ho enti wan ka se wo so tena se na wo analyze nyoma bi se edifo ni bi kodi nkwase ase ma mo se mra de a eni ye ma ni bi su di nkwase ase mo nsa mra ntia na wo se na de ni anche no call a spade ye nka boni ni hu se we ye no kore we ye bone tie nana odifo sanan sem na kwa de ahaya enne brema kwai amayedi esina ansa ne be kono efoto bia na wo final west the file telephone lines to kan wo na ye face me da wanu ase anwumire yi me serew bible say obanyansafo ye bu ni be ye nka na sem oni akwalatia se no kwampa omfa so na daache wadane omamba pa sebe ye mani bebiri owa o man fan titi papa ye ma amini bu nso titi o mon titi papa but bebi o mu kodi ye nko fa su bambo ni bi ye mo mpa ye mfa nso masene ebi o ye mpani mfa ye no mo ti o man gandadi ejane honorable members personnel in parliament yes siramu bebi a youth ni kona no odin sabe mo ka se mpuna na epunu mo sori emfa mo man no emebunu titiri na o man ko we word media mejiso prophet Bernard Esia from yan twetwe nkomo e wo number we so 0249631876 0249631876 open me chini kwa mu abeka market old eleganza house brataze biane mompaye peace shalom bye bye yo ebusiafo na te se de bedi na no ana edie no amanfo mu no manyo bra bi no mo bo no mo se wo mo de mo pene se wo bi be fe no to na sabi ojane na egu wo monum na wo mda pa musika bi so mo ne kraman ne beda wo nyenya musika se wo bi nkosue bi no eno ne asem han ba ono akasa pe no ba koye bi dia yes freedom of association, freedom of movement, freedom of lifestyle, freedom na wo bebre into do pe eno de na bra bo be enti sa ban bebe manas wonti bi mu de ahaya ena nkomo ne DC wahwe wadi akire won sem bebre a obese won bisa no bomode a enka hye share comment section ho na biem so bomode a follow to my GH or Instagram, Twitter so @2mygh_ na ebiem nso no follow your Facebook too much GH. Me din na ama urusa meda editors and cameraman nia assess wo mo abwa amajmede no ayekama. That's any ever say shabi macram.